Shubor nakaslem jong udongsan Hima. Kameghalaya Boxing Association hakalay tarig no pra kalano Synñiang na Tiar Ïalehkai sa kinyaw Tylli ki Klob kibray penso sa kani kasanjog kibakan top ya ka East Khasi Hills Boxing Association, West Khasi Hills Boxing Association, West Gentia Hills Boxing Association, Upper Shillong Boxing Club, Green Heart Boxing Club, Nongpo Boxing Club, but Rising Star Boxing Club. Hakani kasengi ay dan lang u president kasanjog ba Peter Lingwi kumju secretary ba lari kharpran kit khat na mikman na kitiki club bat kiway boxing sessions kabadan fon jong meklia boxing session ti daga jingja jong kani corona covid-19 pandemic jing sisa idan fon sa ngimla chu ban le ban participate segi national supporter affair ti lor heli kalau ba ngilai sim ngilai dan ga executive committee meeting so gini kisi ngilai sim karai ban ini fon si badan kendiat nginyo ban ai no ya gini active clubs da kitiar Ïalehkai kum ki boxing gloves ki punching pads skipping rope ta punching gloves ta lang kuman ai men same ya kini ki club but ki associations ki ban pen embiang ya gani ka Ïalehkai ha ki kun samla tungi kan thai wa chenrang ini di bertai bang ini tai kam iba pensional ya ki kamdan na mai pat ka bang ai henrei ladang yo sio ki funds ki ba nang ni sakhamat nginang yarap susu kum ki punching bag si bagi kam bat ki kiwei pakajing sa kamti tang yang ngi ki nong ka association sinrai borok ki associations ki badan ka state pakajala ki ladan aglasang ngejik e kam tam ya ki nong Ïalehkai ke ba pakajing sa agi aksnam ki baladap bat menta isnam glas dang mangin don ki tournament ki state wat bangila pendap lu ya kata kami games ke ba ajing sisa la da kamon kan dia tam la yo ban hasim mentai ki sa ki nationals bat kumtar tetan hendai da kajing wan juga ni kajing tu kalau lang ma khaw ki mentala nyo khaw nai ajing sisa ki khna upli dong Ïalehkai ki la du ban yo plan mat bat ru dan ru ki bala ki ba hap ban perkhat ya ka jing jong la jong kumdo namata kalawe ka yo pat kumta ha balngin ya kran hai kita ke bro kayo pat kala ta sisa sikat dai kamta be ki kimi pa badru i khna ba kin support e khna upli ki bokini Ïalehkai ha kaliang nagalang jongi nai ka support ni ale hi bangin persang bangin amin sim ya ki bakinum pap ne ya ka Ïalehkai boxing daga jengker pa dengki khna na ka support ha ki di na tu pahila dap ya kalau dau bala play kalau dau ni so ban ka pa di ka sarkar kalau ba hoi la da gim paksha ba kin pele ya kata ki competitions hendai sha lo yang ngi bangin pen ai no ban pen klan met no ya ki kum ka practice badung in ya kat kum ka protocol ka ba ka sarkar kan ai hendai sha no yang ngi tam ba kin yo ban ya ban practice no ba kin yo ha ki hall nama hi jaka sabaru babun ki private property sudah ki bangim la bangin siu lek ban siu penyeliakan tu sabar hindai ngi don ka hall ki halls ki ba don kam ha nama ta jongi ngin ya kat kum ka protocol bat ka SOP jong ka sarkar bagi ka pa bakin flight no tang bakin aila swa bangin yo ban pun practice ki khna kani gade jong pa na ka associations namar ka lakta sibon ndai tang physically mentally ka lakta yaki namar malang pot hi kila akhir pot yang ni market ong lanu kata ka ba pin sha ne pin ai men pin ngin yo man pin kalan met no ilade ten halor ini nak association ka sngo ban ka pot ka sarkar man palai swa tang bangin yo man pin practice ya ka Ïalehkai nya sampai pat aksinem ki aksinem banwan aku presiden ka West Coast Boxing Association aso kalau subscribe ka jikot na kalian ka mekalia boxing association bawa ki ai ni lagi jing ai sofa hakwe ki tiar boxing ki gloves lagi skipping rope mata ki punching pass ni tai berada ke first time na kalian ka mekalia boxing ka la adu kan ne pat ngasur kan ne kan lo mau ne ubra di sempar kada ka Christmas gift ka na kalian kan di la ai sofa ni tiar pangini promote di kana apa west hill te kalau menjikirku yang niru nomor wana kapor ia dawana sarkar berkumpiang ki tiar boxing mo equipment lalabei ka katkum ka juk ka bamenta pat kini kinu kolong ba kinu kini tiar ke ba ya hab ban ai training ni kena po west sel ensure hadu mentang ba ki kena kila bon ma bat ka thai basan bat hadu mentang kalau ba ki balong aktif ngasung ba ki don kumba sa pungu dei
sport Apo nong stoy na West Kasil ngade mga community coach. the full coach dah. Full coach don but wala ka taru ta ka jing ai bod ka district sport officer ba itu yang apa lang community coach but ya dak sibut ki achievement ka district ta ka jing lang bat ka sport office ila pan wi sibun ki kena ban represent nam ta ka district ban ta state level ru da ka jing trailang bat ka Mikalia boxing asro katali ke ban kam tam kalong ba ada don coach papura ro bio ru ka jing siu ka bat kena kum ka government pay skill mau uru tentang trade system susu but undon hi ka tu ka district but unyo hi ka jing kai ke ba kham tibet susu kham advance kalau bagi kena aru kinyo ka ju ka level kum kinyo ka bat district lare wada kran hadu national level ru kat kum ka technical coaching ju tahu coach ba kita Kang ngimla mai mu ya ka MBA ka bala no igni Tiar wala kalong khambia tu dari kalong ka jingker khu ne ba kemne ikna la bun mentala sistem mo di kemlo praktis yo di bun Tiar la jot di ka jing yo mentai igni Tiar kalong ka jingker khu ikna jingi ang tiga than bat ni yo praktis bat kani kalong kasin baningkong namar ngang labat presiden mentala artem po nongpo jenre sin ningkong bangiyo na MBA makan sami Tiar ngak persang man kini nagi men barim lu yang pajio ti kadi kasin baningkong ya bang nakaliang MBA kan yo kan Tiar kan te kalau ngajingker ku ya kinong yalam bat nakaliang ka Klob ka kitbok katwiang ya ka MBA bat ya kinong kitkam kanton presiden bas katri ba kinong yo ka met dapat bukya bat kinong man yarap sistem nam ta kina jini kanton man ta ka fashion game la jang